nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tuitiu ngai malake raki. Andu tali tawali mundu warra na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasere matibuya mai saru lotoka andu tali tangana warra na radio Fijuan. Bula nalango peni waktu tiga batu lomba andu tali tangana warra na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka si kwengo na pakaleleka ni nonda itukutuka na mbongi ndindai. Ndine ni so lebunga ni sala ena kena banga lalataki na tambabali na Suva Civic Center ena buku ni asbestos era toso bola katungayani na lenu bonua ena be bonua ongo. Waretana ministani be bakatakataki ni sa songo lati na bale ongo ena kena sangai me koni tete na kena dengubi na dhangi katiko kina na asbestos. Wanditaka na ministry ni sana tegebu mena bakatabari na kena kautani na asbestos ena singamoniti. Onisa kirei na lenu bonua moni na kakua ni takoso ena yasa ni tamba bale ongo. Sianga ni marautaka na iliulu ni mata ni tu ena nondo bonua ena batulewa ena nona sa pasuka na mata ni tu ni presidenti mai Amerika Donald Trump mai na vendinindinati mai Parisi ena buku ni bebe saunin raki. Kawaitiko na prime minister veir na lenu bonua kara sotaba na beka ena kautamai na beisa unin raki e kamba ni marama ni boni mata ni tu ena besi burubura eran dua botatiko ena kena boeduri na vendinindinati ni Paris Agreement e baka binataka na non rataka bata na mata ni tu me bakata ki China, India, European Union, Canada, Mexico kena sota la mata ni tu tomano bani marama ni boambauta ni narawa be Amerika mena dur telemai ena buku ni sasangongo. Warita kana ministani beka boilabo aya said kayum beir nandauti indobu nindondolu mer raibo ambalabu ena kena wali na lenga erando sotaba ena kena ti nandobu kasyanga nindondolu mer taduri ena non rabunau nandauni politiki ena non positiko ena vital nome lambasa warita said kayum ni nailabo baruta na mateni tu erna bakai boto kedekina nandauti indobu ena non bonua. Taka sartiku waboleka na ngongo na mata ni tu ke na mata mbosi ni suka ena ke na bagalebu taki na ngangi ni suka ena mbakiongo. Kina gito ena makatiko na atu eliu ni Vodafone Flying Fijians o kempisi maafu endua na ndaungito binaka ke na timi ni Australia ena vala taki bonua ena muani madha o meongo. Eka maafu ni ndondonu meratu na paedora binaka endua ni tubu ningito meratu na ganga kina be Wallabies Flying Fijians ena sotabi Australia mai malibani ena bagarawai mayongo. Mai dhabe kiri na waleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rauni onesema na steseni na Radio Fiji 1 kei Nambula FM. Menonda bata na kalungata eni muani madhawa. Koromur lebu do aleke na stesen na Bula FM do aleke alanga na awane sala bilaw Bula FM namba to na serre dagang ko pinesiwa ko ngano ni bukate lebu do tal takawali na warong na Bula FM ko singa toka Bula FM namba 2 na serre Bula FM namba 2 na serre